timu igire cingiraga kiharo timu iri na athaki atandatu. Gitaro-ini kia Afrika ni undu wa hinya kuigwo handu hari na barafu otigaga cũmbĩrĩ-inĩ ka irima nene. Kiharo gia kunyoroka barafu gitaro kia Afrika irathiro na ya gatagati gikoragwo kiri o kimwe na ni guku bururi-ini. No tondu guku Nairobi gutire heho ya kuigana guthondeka barafu, mashini ni cihuthikaga gutigirira barafu ni ithondeka na dinatuika na gutuika mai. Timu ya Ice Lion no yo timu ya hockey ya kunyoroka barafu-ini guku bururi-ini. Ni gukuhaicia ikiro ciao athaki aya mathakaga na timu kuma nja ya bururi. Timu ya Mississauga kuma bururi wa Canada ni ahiria athaki akanya ka mwanya mwaka muhituku rĩrĩa mohire thabarĩ nginyagia bururi ucio gucirana na kia Mississauga. We are 5 in our family, 2 girls, 2 boys and 3 girls. My mom is a hawker and my dad is a motorbike rider. It was a great surprise to me because I've never been to that country before. I've been South Africa, Canada and South Korea. And I'm hoping to be in 2022 in the Winter Olympics. I don't know why it will be. Ona gutuika muthako uyu no urathii na mbere kuyukio, iharo cia guthakira ni cikoretwo iri kihingica kinene. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo John Carter wa Njohi.